Ha kabasdang jong kane katayo u Xi Jinping u presiden ka China ulapan pau ba ka Beijing ka sngokia jur halor ka jinghir tama jong ki sipai jong ke Israel Persia ya ke Iran. Ha pedang ka jingjur ka jingye kan at ha pedang ka Israel bat ka China. Ka China kala maham ya ka Amerika Persia ya ka jing pedang kam jong ka ya ka bor bat turklar da u presiden jong kari Amerika halor ka te katama. Habakran ha kajengalang bat kinong tok kubor ugo jiakun udei unong aktin jong ketenat kambari jong ke China. Ulong bakanu kanu kejimperan kambor ke US onyau kum kejimpen Kenya kejinglong trai bat kejingsingan jong keri Iran. Ka China ke Persia ia kanu ke kam ke bapen Kenya kejinglong trai. Kejingsingan bat kejinglong trai jong ki weipat kiri bat ke Persia ya kejeng penon kam ne jemberngam ban pen don kam da kabor hakajinga de hapdeng kite kiri. Hangno ke China ke yang halor kejingale hapdeng ke Iran bat ke Israel. Hakabasdang jong kene ketayo u Xi Jinping u presiden ke China ulapun pau ke Beijing ke sengok jur halor kejing hirtma jong sipa jong ke Israel Persia ya ke Iran. Ula benra bru baka China kalong kabala penkre banle ia kabenta kaba te. Hakaba penpai biang ia ke jing song suk song san ha kane kethan. Bat on kot ke China ya barok kiri kiba Israel kala penjot bat lumlang ya ki ong ke China. Kane ke jing penpau bakadu jong ke China kalong hadin ba u presiden jong ke Amerika u Donald Trump. Ula penpau ba un sapen kat halor ke hertma Persia ya ke Iran ke Amerika kalau along ke perlok bakongsan jong ke Israel la bon peusnam bat ke kersan ya ka la kalong hakakiu lane hakiyar hadin ba ke temaba kalau sedang hagasa ha ubnai leber hausnam arjar fly habakren sikinong to kubor ha White House u Donald Trump ula ai kubor baklelang hakabiyadei bat Iran bat penpau ba ula neam la ne umla ban hukum ban tombor Persia ik Iran da kaba pen benrap ba ula du no ya kajing senia utrom lakot ik Iran ban kendran den no na kajing kan at kine kide kijing kren ya kaba utrom ula kren bat kumjuru ka u Xi Jinping ula kren ya Amerika.